Okey, dalam video kali ni kita akan unboxing satu barang yang besar ni. Okey, daripada Prime Video. Okey, dia orang hantar satu benda, aku tak tahu apa benda. So dia kata dia minta alamat saja. So okeylah, kita akan unboxing. Tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal benda ni, apa benda ni, kita intro dulu. Okey, baik. So, ini ialah barang yang agak besar. Kalau kita tengok dekat sini, aku syak macam bag, tapi tak tahulah. Kita akan buka dulu, tengok. Ini bukan bag. Okay, bag lah. Cute. Ini ialah bag laptop. Okay, bag laptop. Absolute Value of Romance. Okay, sebuah bag daripada Prime Video. Okay, so Absolute Value of Romance ni ialah sebuah drama bersiri daripada Korea yang mana hampa boleh tengok dekat Prime Video. So kalau siapa-siapa yang belum subscribe Prime Video, go and subscribe. Harga dia murah saja, RM25. It's up to you, you want to subscribe it on your own, nak apa ni, ala kad ke apa ke, nak plekat dengan mana-mana package Unify ke, it's up to you. Tapi aku rasa hang berbaloi untuk layan Prime Video. Okay, so kita akan buka tengok bag ni. Macam cantik je bag ni. Ini sesuai letak laptop rasanya. Aku jarang sebenarnya tonton filem Korea ataupun drama Korea ni, tapi kita akan unboxing dalam. Dalam ni ada benda juga. Dalam ni ada benda. Okey, so ni apa benda? Ni ialah bag. Okey, dia bagi bag. Okey, dia bagi bag. Lepas tu, tiramisu Beryl, thank you so much. Boleh nyam-nyam. Okay, boleh lah, boleh makan lagi. Thank you so much Prime Video. Lepas tu ada apa lagi? Ada card. So ada tulis dekat sini, Dear Khairuzaman, step into the world of Absolute Value of Romance. Follow you, a high school student by day and a secret romance novelist by night, as four handsome teachers turn her school life upside down. From the genius Wo Su to the cheerful No Daju, the bold Jung Gi Jeon and the gentle Yoon Dong Ju. Each encounters promises laughter, drama, and heart-fluttering moment. Enjoy this high school writer's kit, a playful taste of Yoo Ju's world with love, Prime Video Malaysia. Thank you so much. Aku memang langgan Prime Video sebagai satu, orang kata apa, satu apa ni, what we call this as gabungan lah. I install Netflix and then subscribe to Netflix, and I also subscribe to Prime Video, sebab dua-dua ni memang aplikasi yang sangat-sangat padu. Dan memang aku ucap thank you so much for this card. Okay, I appreciate it, thank you so much. Kita tengok dalam ni ada apa lagi. Dia bagi pencil color. Wow, from Korea, I think. Is it Korea? Aku tak pernah main benda ni. Maybe I let my son or my daughter play with it. We have Pepero. Thank you so much. Boleh kunyah-kunyah. Okay, thank you so much. We have, is this a chocolate? Choco pie. Thank you. We have, we have a card. Wow. So bagi siapa-siapa yang nak tengok dia orang ni, go and watch it at Prime Video. Wow. Okay, thank you. And we have this love notepad. Thank you so much. Ini sangat-sangat berguna untuk aku catat-catat nota-nota. And then we have one, and we have two love note, and then the last one we have the book Absolute Value of Romance.
I have lots of book. I don't know where to start writing. Itu buku filem ni, and thank you so much for the gift. All of these things, thank you so much. And don't forget guys, untuk layan Absolute Value of Romance dekat Prime Video sekarang. So ini memang back laptop ni, sebab tu dia ada pad dalam ni. Baik kita pulang lah kan, kita nak letak apa pun. So thank you so much Prime Video once again. Thank you. And that's it untuk sesi unboxing kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.